अहानबदा मरुओइबा पाउ तंगदु लेताब पुरकनबगी अमता ngairaba पांबैदी नाकन अनिमक वारी सानब नतना अतोपा पांबै लेते हाइना चीफ मिनिस्टर युमनम खेमचाना फोंदोखरी अमदी कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा मंगागी नवेंबर थादगी हौजिक फावबा आईडीपी इमुक मंगादा फंगफंग थोकपा डीबीटी फंगद्रे हाइरी खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक्चरीबा नुमिदांगी पाउमियंग ताबिरिबा पुमनमकपु अहानबा मक्कदाउंग चमुलिरना तरामदोक्चरी हौजि पाउमा चखाइना पिजरी तंगदु लेताबा पुरक्तबगी अमता ngairaba पांबैदी नाकन अनिमक वारी सानब नतना अतोपा पांबै लेते हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरी सीएम गी उखरुल गी खोंगचट अदुदा थवाई कुकी विलेज ता कुकी नुपी सिंगा उनकी खुंजा नुपी सिंगना पेंदबा सिंग सीएम गी मफमदा पाउदोंकी सीएम की माइकेदगी तंगदु लेताबा पुरकनबा वारी सानबा अमता ngairaba पांबैनी ओइरिबा फिल्म अदुना मरम ओइरगा अवाबा कया नंगलिबा सिंग अदुगिदमक नुंगाइतबा फावी तंगदु लेताबा पुरकनबगिदमक अमदी तुंगिदमक खल्लगा वाखल खंथबा चंगी हाइबा वाफम थमकी अमदी नाकन अनिमक्ता उंखतनरिबगी सॉल्यूशन अमा थुना पुरकनबा होटनगनी हाइबगी थाजबा पीखी महाकी खोंगचट अदुगी मनुंग चन्ना रामबा विलेज शोखाव विलेज अमदी शिकीबुंग दसु चंगदुना मौफम अदुगी मियोय सिंगा इंटरेक्शन तौखी अमदी अथुबदा पीस पुरकनबा होटनगनी अमदी चौकत थौरांगी पाइखतपा याबा थबकसिंग पाइखतकनी हाइबगी थाजबा थमकी तुंगदा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मिनी सेक्रेटरीट सीएसओ सिंह मियाम सिंह पुन्ना सरुक याबा मिफम अमदा सरुक याखी महांगना TSL TKS अमदी TNWL ना पिशलकपा मेमोरेंडम सिंग लौखी महाकी खोंगचट की ख्वाइदगी मरुओइबा सिंगी मनुंगदा अमा ओइना शिरोय विलेज ता चंगदुना सिरोय हेरिटेज विलेज सेंगतनबा फाउंडेशन स्टोन युंकी खरकन दो प्रजा सिंगी दसु थुदुंग खंदे कागुपीगी परेंगदा लेवरिबा कुकीगी अंगांग सिंगदो होय लाबदा खुद कदुम नुसी नुसी नायदि समना aina haijaba duaina first of all we are Indian second we are manipuri agoi kwe nong sigri aduna second world war bo wari saraga lo sendi in all conflicts in manipur koi wari saba matom kai sini tamjeni se duga ai chief minister se pokon no libanga ni bari ta ko ai 2 months 13 days only so whatever the demands ai cabinet coalition the phajal tanaraga kariya de but I is the Pandamadi, highway separate ITS. She was a pali, I hit Yogibaga, Home Minister Kawaga, what is Hage. I know Home Minister who with us at the Sinagar and Mala, what is Sarganda. The Saisu, with the Wazasin Karame, I received of the Sata the Suler memory, in part from me, security review high. I say, this is Taiko, this is Abkobi made Taradana. वो फ्रॉम महादेव टू लिटांग और आरोपी होना चाहिए बराबर आप याद कर दो महादेव टू लिटांग आरोपी होना चाहिए एवरीडे तब लोइनमक अदु पीरदी लोइनमक चंगबगी सिक्योरिटी में लेनी आदि हुजिति खदरिङैदि थाजनदबरिना नोंमैगो कापकदा नुंगु थारकदा आदि नुआइदो बोतो आरोपी पजन तमकांदा लंबी से हांगो से लंबी से थिंगदे के लंबी से करीम तक खंडना चप्पा ngамнава ama sarkana ngasi dagi dusin ba hore se simai thamde second number se lom bokka wani su chana lo sin handa su wani pasana sana toga inna tanna paanu de aina hadi हम लोगों को बहुत मजा लगा और वो लेने लगा से और वो लेने लगा इनसे तो लगा मारी नहीं आते हाँ वही साल पे गए तो कितना ज़्यादा इंग्लैंड को वही साल अपने दी वही पे ये निकल दी मतलब दी सही है अनाज और इसी में लोग ना करूँ तो ना हाँ तो नदी थोड़ा लो Ministry of Eco. So AD
masih si minister bawa aninya lebih teramat juga ini 2 months lebih kok nanti kalau tu nanti tu saya panggil atau je panggilnya dua kuisinya kayak oh sebenarnya 많이 동시 양로와로는 아예 시 동시에는 그래 못하고 하고 고맙고는 내가 하이리하고 나이나 요송장하고 나는 하이리하고 니나 요송장하고 보고 나도 이것이 하이리를 보는 하이리 그리고 넌 받아 나와 그 원이상 ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ IDP ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯉꯥꯗ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ DBT ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯈꯣꯟꯃꯤꯟꯊꯥꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯪꯀꯥ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁꯗꯚꯟꯅ ꯃꯥꯟꯗꯐꯇ ꯂꯩꯕ IDP ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯉꯥꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ Open Market Sales Scheme Domestic OMSSD amadi nafsagi makhada fangba cheng amadi laingakna IDP singda piriba Direct Benefit Transfer DBT fangdre hairi imung manga adugi mahut senduna ke thangjading gi machanapi Ningrowa mi chahi kuntra tare na fongdorpada imung manga ase kumja lising aniga kunga humdoigi megi tang ahumdagi tholakiba irang na maram oiraga relief camp ta leirakibani Adumoinamak mamangda laingakna IDP singidamakta cheng hawai amadi atay changadaba potlamgi mahut senduna piriba nongmagi miyoi amagi lupa marfuga mari gi senfam piriba DPT fangdana leiri nongmagi shufam nongfam khangdana leiringai OMSSD amadi napsagi makhada piriba cheng su fangba leitabana aduki mate awaba nangduna leiri Hiramasi mari lainana imung manga asina sub-divisional officer gi kuthangda deputy commissioner da formal complaint ama April gi tang tarukta thangat kre hau kiba March gi tang kun ga humdoi da su Churchanpur gi tongan ba relief camp manga da leiba IDP imung chamaga kuntra da OMSSD gi makhada cheng fangdabagi damakta deputy commissioner da wakat pa laikre hairi adubu numit 12 suzalaglaba asi fawbada positive oiba response ama fawba fangba leitri haina pawosna makha tari Panbayay haukiba February tang taragamapada Chief Minister Yumnang Khemchanga Hillamadi Valley gi IDP singa interaction tawba matamda video conferencing gi kuthangda Churchanpur dagi kukizo IDP singna awad apa sing lengak na yengshin biduna masa gi mayumda safe oina athubada hanjaningbagi apamba amadi ingtappa puraknabagi apamba fongdukna khrabani CM gi maikai dagi su DBT gidamakta laingak na crore kuntrago humdoi release chokre haina phongdorakpada IDP singna apenba oikibani Haukiba numiki nongyai matung pung tarani thoiga minute kuntra rom tarakpa matamda maina chakpagi thodukta lupa lak nifurongi mamal oigadaba malsang sing mang takre Hektabada yamna thamoi shokpa amadi laibak thiraba thodok asi Imphal East District ki Lamlai PS ki manung channa laiba Saumbung Gate laiba Ningombam Nabakumar chalaiba Lakshmi Furniture da thokibani laibak thiba thodok atuda hana mangjongna sem saba loiraba thong humdra thongnau kun amadi furniture sem saba sizinaba khulaising kanba ngamkhide Mai chakpagi thodok thokpada Manipur Fire Service pau piki makhoi lakchingai choiraktasu leikai gi miyoi kayana mai chakpa adubu kannanaba honaki adumakpu maigi maishana henkhibana mainakta changsinbada awaba oiki Fire Brigade ki team lakuna mai chakpa adubu kannanaba honaki adubu pumnamak maina tumna chakpana hankibane hairi Universal Study Center na matamgi Manipur khutpai lairik haina mingthonba lairik ama Wangkhaimeyum Homendro Singh sangai Wangkhaimeyum leirakta phongkhri lairik adu maitai khunaida yamna kanagadaba maruoiba lairik amani lairik phongbagi thorongga mari leinana T Mahendra amasung TH Gauramani Panjigi lamda saknaiba anibu medal piduna ikai khumnabasu utki ngasigi thoromaduda G Dharmarupati Sharma Elangbam Dolendro Singh Mongkhumani Mongsaba Tanin Kumar Sharma amadi Dr. Moirangtem Surjitna athoiba mithung oiki
कांतो मखा लेकाई शांतिपुर अपुनबगी ओइना ट्रोंगलाउबी की थौदोपु यानिंगदब फोंदोक्तुना मैरागी रैली अमा ngarang चटख्रे मैरागी रैली अदुगा मरी लेनना लेकाई अदुगी निसाबन मैरा पाइबी की सेक्रेटरी ngangbamongbi करुणाना पाउमी सिंगदा फोंदोरकपदा हौखिबा तांगतरे की अहिंग नोंयाइदा कैसु खंगजद्रिबा अंगांग मचा अनिबु हातपीखिबा अदुबु यानिंगदब फोंदोकपो ओइना अमदी मखोइगी थवाइना इंगना लेनबा मैरा रैली अदु चटपनी लोइनना कानद्रबा सेंट्रल फोर्सेस सिंह थंबीरनु अमदी NIA न केस सिनखरे हाइरगा ngasi फावबा अचुंबा वायल अमता फंगबा लेते हाइना नुंगनंगबा फोंदोरखली तोमाबिगा थोखिबा थौदोक अदुगी अंगांग दुगी थौदोकी दमकता नुंगाइतदना सचाबनी अंगांग कैसु खंगजदबा अंगांग सिंग अदो कैसु खंगजदबा अंगांग सिंग अदुना तुमिंगे ममागी मथादा तुमिंगे मतमदुदा मारा लेतबा अंगांग सिंग अदुबु मोखोइना हापीबदा मदुगी थमुजिदा पुबा ngamdaba अंगांग सिंग अदुना इंग सिंग लेनबगी दमकता खोइना चचाबनी रिलेसे सेंट्रल फोर्सिंग सि थाजबा लेते थंबिगानु मखोइ सिंग असे अखोइ सरकार मयाम सिंह सरकार कैसु पोरक ngamde NIA सिनगरे हाइरे कैसु NIA ngasi bomongda कैसु अफबसु पोरक लेते अदु मखोइ सिंग असे थंबिरानु चलहनबिगरो हाइगा ngasi ge खोइन चचरिबा रिलेसे पेंदबगी दमकता चचाबनी अंगांग सिंहगी दमकता ट्रोंगलाउबी की थौदोपु यानिंगदब फोंदोक्तुना मैरागी रैली लाकपदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगा चाउना मुकनब थोखरे ngarang numidang amuko MSF amawoba core amadi PLM PAM na senduna lelongdagi singjamai tamna lakiba मैरागी रैली अदुदा मखाता न चटपा यारोय हाइना सिक्योरिटी फोर्स सिंगना सिंgjamai पार्किंग द थतुना थमखी तुंगदा रैली अदु सिंgjamai चिंगाम खुंफावबा लाखी मदुदगी मखाता न चटपा यारोय हाइना अथिंग पिरकपदगी नाकन अनिमक्ते चाउना मुकनरक्तुना टियर गैस सेल सिंग कापतुना रैली लागलिबा यामलबा मियामबु तनखाइखी नाकन अनिमक्ता असोक अपन यावबदगी मनाक नकपा अर्बन हेल्थ सेंटर अमदी हॉस्पिटल द पुखतुना लाइकनखी अमरोमदा रैली लागलिबा सिंग तनखाइनबा होनबदा सेंट्रल फोर्सेस सिंगना CCTV कैमरा थुगाइबगी वीडियो फुटेज अमा वायरल ओरकपना माइकै कयादगी पब्लिक पु ngak senenaba lairiba सेंट्रल फोर्स ना पब्लिक प्रॉपर्टी अमांगा ताथोन बगीदमक नुंगनंगबा फोंदोरकली नेताजी मेमोरियल क्लब थौबानदोंग अमदी अवांग कोंगपाल मैरा पाइबी अपुनबा नुपी लुपना सेंदुना सिट इन प्रोटेस्ट पांगथोखरे हौखिबा तांगतरे की अहिंग नोंयाइदा ट्रोंगलाउबीदा बॉम्ब अटैकता अंगांगानी लेखिदबा अमदी सेंट्रल फोर्सेस ना नोंमैना कापदा मियोय अहुम लेखिदबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना चटकीबा सिट इन प्रोटेस्ट अदुदा फ्रेंडशिप एजुकेशनल एकेडमी खुराइगी महिरोय सिंगसु सरुक्याखी मिरहुमनी चुपना माइकई सोंदा लेबा केंद्र सिगोइबा मियाम सिंग लोइनना मैक्सिमल अमदी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई ग पुन्ना लाइबरटीबा थोगो थोखिबा मक्रीगी तांग तरुक अमदी तारेट के हिंग कोनबा मतमदुदैदा किना को टेररिस्ट कांगुना बॉम्ब कापसलपदगी अंगांग नवा अनि ममागी मथानुंगा ममागी खुंगाम थक्सदुना लेबा अनि दो मदुगी जस्टिस मी हाप सिंगु पुतोपियो हाइदना सरकार दा अपील तौजबनी मियामना लोइना CRPF ना सेंबी ngapi हाइदना आइखोइना निगाइदना लेजरिङै मतमदुदैदा CRPF बटालियन लेना करमना कुकीना को टेररिस्ट सिंग चंगखिबनो हाइबदु मियामना कोपीना को टेररिस्ट कांगु अमदी CRPF सिंग कुसमनरगा तौरपरा हाइबदु चिंगबा चौबा मा लेबदगी मियामना कोइ साउनरबा मियामना नोइ लेलेना ngaपिदे हाइबदगी कोइ संगलगा कोइ इलेसा मियाम अमना प्रोटेस्ट समना तौजरुबा कुत फ्लाई पाइदना तौजरुबा प्रोटेस्ट अदुदैदा टियर गैस कापगा रबर बुलेट कापगा तांथोक पिरमलबा वरमलगदी कोइ तसेंगना करिसु माइन तौजरुम नोइतबनी अबुदबु मसदैदा तौगे मातागुम लाइव राउंड कापक्तुना डायरेक्ट लाइव राउंड कापतुना मियो अहुंगी पिछि बिखम नहनखिबा असो ओपन क्या नहनखिबा लाइव राउंड कापगुसु तांथोक के हारगदी ब्लैंक फायर नत्रगना खुवांगी मखादा कापिरगा तांथोक पिरमबो वरमलगदी कोइ CRPF पर्सनल सिंग अदुबु थोदो पोवरबु लेजरोइदबनी अबुदबु मसिदि अतमना मैतैगी मथक्ता CRPF बटालियन अदुना कापके मतागु कापनी हाइबसे मियामना पोगोपिरपदगी मदुद चेनरिबा नोमै कापदा चेनरिबा CRPF पर्सनल सिंग अदुसु मतिक साबद आइन रोग दंदी बिबियु अमदि लोइना अखोइगी लेखिद्रबा इरेसा अहुंगी हंगकोंग थोपा एक्सप्रेसिया अमदि इमुंग मनु फुजना हिजरमनिना इमुंग मनुगिसु सरकार की होइबा तब अम बिबियु हाइबसे मियाम पुन्ना माइकेसिद लेगिबा अखोइ मियाम क्लब अमदि मैरा पाइबि सिंगसे पुनसिलगा मैक्सिमल अमदि कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराइग कुसमनरगा सिंजबा नानी
student contest se masigi matungda ekoi achauba memorandum amu pisin be haibege ekoi plan leizeri aduna loina na praja miyamna tawgliba lanasi kukina angang ani ba hatpunati mete gi matu kapak pani haidra miyamna paunei haiba wakhum singa press ku thang khanje hoki batari taruk amagi tarek hinno ba inda chonglaw bida buda mama masalah macam ni buda ayam tu nak yang macam ni nampak dengar ni jauh nak ni hari ni nak tarik tak buruk pulang nak berapa mati sih hai ba abu masih tak isi kau buda begitu sih apa hai begitu sih ni hai itu macam tu hati harus macam tu kita ni aku pasti jadi acumba dalam itu kita pun mencoba sekarang masih bisa masih kita bisa tahu kita belum kita tahu Aibah, jadi sini di tadi ini kopi, orang bukan punda, apa itu lupa, usun juga, mana nak, sejauh ini dengan mana lah, jadi mana nak tu lagi itu, defensif juga sih, macam itu tu lah, Aibah. Kalau kita tahu, kalau kamu kita ye kilo na bagi ehingda, mioi bagi licet ki wang mada. Yung dina lay jadi mama macabu, kulay bagi singa RPG ko kung kapsin da, mama pun na kita sudah dah amadi macabu na ni hati na hatu kita sige ko mati yaning da bagi mayo sa mioi ko yaning da bagi ko punta sa jadi mioi ko ko na central force na nang wala ka na hati bagi thong sa suya yaning de. Wala masina manipuri lenga na akogi thawdu asida waya ko waya kita kasi na manipur ki bisa berzasin ko tangdu leta ba konsi amay hindi tangdu leta ba konsi may man na pagita magda ako kasi future credit teacher at like basic educational academy ki sa tracing na dan Ronglaw bigit thawdu angang hat pagugi terrorist Ronglaw bigit thawdu angang hat pagugi terrorist Ronglaw bigit thawdu angang hat pagugi terrorist Nipuga Taruk Shuba Realization Day Githoram All Manipur Students Union M Shuna Senduna Yai School Police Land Laiba Manipur Dramatic Union Gi Hold the Pangthukre Palan Thoramadu the renowned demographer, legal experts, resources person Amadi, subject experts Singna, accords and agreements on identification, detection and deportation of foreigners between MSU and Government of Manipur, Government of India on 22nd July and 5th August 1980 and 9 November 1994 at GP Women's College, Imphal on 28 March 2026 Amadi, Census 2027 delimitation and need for National Register of Citizens in the context of massive influx of immigrants in Manipur at Manipur Press Club, Mezorkul, Imphal on 15 April 2026 Haribat topic Aniyasigi Matangda Khananainaki Amadi Wangangki Thauramadu Yenkopam Priyokumar, former President, the All Manipur Students Union, S. Budi, former President, the All Manipur Students Union, Dr. Y. Premananda, former Secretary General, the All Manipur Students Union, Thokcho Ongbi Ramani, President Nupi Samaj, Fulia Singlal, Core Committee on Relief and Rehabilitation, former Joint Secretary, the All Manipur Students Union, Huidrom Badan Kumar, former President, the All Manipur Students Union, K.C. Hemabati, former Presidential Committee, the All Manipur Students Union, T. Vaigachandra Samufaba, former President, the All Manipur Students Union, Y.K. Dhiren, Convener, Co-Coordinating Committee on Manipur Integrity, Kokomi Lukram Malangba, President, the All Manipur Students na atoiba mitung lensing oina sarugyaki. Aroibada maroiba pao amuhana.
Tangdu leitaba puraknabagi amata ngairaba pambaidi nakan animak wadi sanaba natana atopa pambai leite haina Chief Minister 𝐶𝐞𝐰𝐬 𝐁𝐫𝐴𝐬 phongdokri. Amadi ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ IDP ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯉꯥꯗ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ DBT ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ North East Window TV na sandokchariba numidangi pau matang sa losinjari miyeng tabiriba pumnamapu abuka suhana kurumjari. North East Window meaning tabiriba mayang punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Behran water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office North East Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau Welcome to Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna Any Subject Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Gi Maikaidigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship Facilities Part-time Job Assistant Gi Khudong Chabasu Pijari Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office North East Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau